Le nkampani leshicilela tincwadzi kuleli seyithule lihlelo lekufundza ngetebuchwephesha etikolweni batfulela lona litiko letemfundvo lapho khona namuhla bahlangene nebetemfundvo kutawubatisa ngalolu hlelo lekufundza ngabo buchwephesha etikolweni nekutsi lolu hlelo lekuthiwa i-e-book learning lutawuchuba kanjani. Umcondzisi welitiko letemfundvo Dr. Lungile Dlamini uvetile kokuthi lolu hlelo lwale nkampani ye-MacMillan lutawusita ekakhulukati kutsi budlelwano belitiko letemfundvo nayo le nkampani leshicilela tincwadzi bube ngilobo-ke lobuhle kuthuthukiseni bona tebuchwephesha. It's so strange that Mandvulo and Sydney Williams were selected as a pilot. I don't want to ask if it's a truly representative kind of sample because I know the internal challenges that we have at the ministry. But we are hoping to learn from this pilot through your participation, our dear teachers. Sine National Curriculum Center, sine Ministry of Education, and kakhulu etukwana ukuthi siyalonja siphinze futhi semfundzate ukuthi sile buchwephesha singabusebenzisa kanjani letikolo letila iSydney Williams neMandulo Primary School lo grade forward letikolo leto nguye lotawu bakhona madladlandlela kule project lena. Umcondzisi wenkampani ye-MacMillan Bongani Motha uvetile ukuthi inhloso yabo ukuthi tebuchwephesha tisebenze kahle etikolweni. Inkampani ye-MacMillan inikele ngema-laptops lalikhulu lektoba ngiwo ngema-laptops abo bafundzi baseke sebanikela lalishumi lekungiwo ema-laptops abo thishela. Lokhu kutawucala kwentiwe esikolweni sinye lesisedolobheni nasinye isikolo lesisemaphandleni. Etindzabeni yeMaswati Channel kubika noNhlanhla Thwala ngina noNtobeko Tshabetse eSmine Logic Mathapha.